ka meuri kon ko ya ko te me tuani ka hawo ira ki nam de rio ina non te tairi ke ni kororo ina na khairiri te tuana ko ira ni ka peni ha ko na meuri te hawo wan ta muiran te makoro e te pime te nua ki puna i ka to wana na konu wa pime to wana sina ia ngwa te ko awa ka kawa ki ipukini kan wana ra meroro ina non te ron taratara ni ka poroi na na khanta ni nga te tua i mere nan te ini me te mane e ka ngai te kana te khatantan ke te kameno e ria ni moana ki mente muinga kente utu te khatantan ke te kameno e ria ni moana ki mente muinga ke te utu te rongorongo o e pesi na tāki pāponi karakinan te pai e pesi nripeki a e karawan te makuri ni yoawa ina non te muinga sa taia pai aponi mai sina pe tia ka kini karaki ai yo ina non muinga ranako o ina non te votan no ameta tāvita ponte uia yo ia i te rera. Ia ina sina i ka akawataki a raia ina non te rongorongo. A petarom, o tāma, o amnon. E ka ngāndi ki te makurin tanga ko ina non te muinga. Amina ia karo. Na ia kate i te rera. Au ia kiria i ka rowan na io na runari e taku tāma na kon mane na re amnon. E taku amnon. Mei, vene mea ngai maneu. O ne yerei, e taku na hoina. Ia ki maneu, tai kanu kai, pai apon nakiria i te aroei, ni ka rawa ki pua hoi ai te rera, tai ka rawa te buakaka ei. Ia i tarakina, pamane, pontani moana te makuri ni yoawa, o ni ka mamane. Nora ana ka kanuana wana i ona tabe. Kona vene ni pehan nora ki, o ntuanga tamem, pai na kawariko tame. Ana pua ki ona tabe, ai pon na ki aroiroina. Ana kannanoanga ki amnon e iana kin te kai paparu me te kakameku. Ano ngia pe tame na konnari etua tamena ipukini kainanuan amnon e riki pakameme iana. Ana riripei awana irantang apetarom na konumanena poni kawain te yoawa. Sikona noria pamane pon tandara pakai poni ipukin na roian na kitabe meitirari kitabe uwa. Apon si tape na pe mena noia pana kukurei, au ya sanape. Nora ia na tape, e kangana te kana kon namnon, si pekan noraki, ontua, pai na kawariko maane maretame. Nora amnon me anatatau me tua ipukintina nuaya puakaka, ntekan te kai paparu. Au nora pitarom ni rantanga ya maanena. Ai kai ni kapeni, a peni ni pakayana resi yanguani peikana reke irou ya maane, angkana ereke au ea sanap. Tāme ea te ipa penne ia aini ai kākakananuanga. Naki moani pai ia ki panaia, o naki anape kupera ni panaia. Ai o te pai eriki na roa nape ni pōnga i kai. Aine, he rangi ni wea kua te makuri ni yoawan roko i rouia. Akakawa aine. Maane, hasitangiria ni kaneka koroa na nonna ia iango au aki anape i muina. Ko eran ke kua ki ongo panaan te tangi ni kani puokaki. Ko si tabe mena nom ai aki roiroi. E kataia ni kapenia ana konaan toto kua te makuri ni yoawa tāme. Ari e karoa ki na koina. Mea e ponnos, pa e me mera ti aine au e kurakurari ki te maani. E kaina paapu a ki ana kona. Ai ka hawara ti aine. Amnon, e pontei ni kapena roi a maani e te yoawa. Te kurakura. Me te kani maakan tau teaka. Na rona ni karoa na makuri ni kairoro na konti aine. Nsaki te riai ke te kariaia. Me te tau mea toa. O ni kaneka koroa na nuna na iang waiapure. E pesin ripieki. Moan te kakawa ki no metan te o meta. Karinian te o meta. Kinakin te o meta. O moni paian te tangira. O saksi ngaia. Me te ina pe amnon ni kohota pennan ripien te rape hau. Au e paka na tonga kina pa maanena. Nora te akan rape hau sua ki puna aua. E kaangai. Kona kaangai na konti rape hau. Poni maane unkoi. Au kona tonga te taipai paroam. Na ieronna na te akatame na koina. Nki rawa ni karoa ai akiriai. Pai ki ripeti rape hau amnon. Au ia ki kawakina na te hai oa na ronne kaangai. Te akan rape hau te makoro aua. Ki puna ni meaua au onoua. Karikia te rape hau, karikia te taipai. Tai manuokia. O tai tanna ko menna na te hau iu. Tai ki tanna au enakakawa kiniko. Tangiria
au ina tautaua meurim. Ayerun nete yamnun papennan tenanu pepe o tame ya teini kota pennan tira pekauni kuawa. Yona tape epondiki pate sanga tayanteha ni puopuoki. Me yakirangin roiru ya na puopuoki na konitira aika uowa. E karika te kanganga na kontia ini, ponte mante wana. Pon na imanen tame patari tameya. E vuo hamnon me e kaikua kananon o sinanikun tame. E kanano kawa kinape ei. Poni nanon nepe timronron. E taraki pamani a ponte ipuki ya roya ni mani o sakinape kakewe ayo inanon na roa nape. Apetarom. E ponte ipuki ya kiariki patani katana temeyo. Nte itira areyaita yantua aireitaki metiero ni kapure kana yaki iraki nanona. Tarakina o meten namnon e akona ni kapennaron ribosi ni peika satai o noria pa na kapure yaki ke nakatua yaki te o meta are korowa te makuri ni yoava. Me yei ko koron ne koroya petarom pa irantanga o ini manena. Yai noran rongorongon tame patarakin namnon ya kirangin roiroi. Rongorongon tame me manena ya karika te irarauri o te yoava ai iariorik papontoki na te meti. Te moyenga me te utu iariki pa te tapua iakia te rau iai au akia te meno iai. Eri ai nuringaki panarakatei o nasa ine ponipai ni kakawaki nutu nako ai morariki nkana yaroko anatai ni nyein. Au ayona pe anora ki ron tame. Me te pai e karika aki kororoi na napong tame na tainaini. Pon naron na imanena ariamnun nira na kakanika wiyango te ware yona tape. Tavita eira nanon namnon o tame yung iape na koni pananta mena. Yai norana paya karowa e tame ni kota tiyong iape o tiyoni meki nanon te utu papon na kia te yoawa na kosi kini karowa kiai. E kota na bepenna ia aine papon tanong iape na koni panaya mane. Ayo este metua na penonoria inano ni meura. Menge nani. Au eponingen kana sitaku pa muyengara ponte tapo ya meno. Ontani puki ya rautonako. Me inaponia inape metante makuri ni yowawa inaponikos. Nanga aika kokokoro. Nkana saki ayaka kinti rongorongo ei. Ai menga ponikateira ni karikia aini kia tei. Paitani peku o ngaira ika mani. Sapon nana iarora ni kikiro meni memetu. Ni karika te ngaina pa tepong. O tepong ipa te ngaina. Maisa te ia ika sana pendeken te hakakin rongorongo ei. O mwante kanano kawaki ei. Ai menga saki ma ai manem. Ai menga poni merina ia ika ariki patun te mwenga. Eka nukaroro au eka paindang te hakaki ei. O poni yangwa panante te ia re eka kame hakaki. O ni kaina kuina pa enake te paite wana aina te ekin. O waipuntira te hakakin nanuma ei. Rowe akongora. Karika mwengara. Panentira ua te kakukurei. Ai anameno mentan roi kaina ni kapeni. Aka kawa aine. Tame. Epo ni kapenana pero ia aine e tiyongi ape o te antekan ta ia ni kairiri. Aruna nungi ape ni karowa nanon na rietua tamena. Pon nana pe penna ia aine ni ponga ikai. Saksi ngaya. Me epo ni kota na pe pennan. Takaruayan tira pekau. Sata ia. Pa apesta ia ni keisa ikai esa sana pe ni kaisipo mengai. Sina sisirakinira. Tira arora ni kakura-kura. O ni kaunga ia aine na iaron tame. Inanon na rautu. Potakin ako. Ay nanon te karesa. Paanako nanteira ke. Meni kanako. Kini kaitarai makuri ni yoawa antanga konako ia. Meirou ia tani karoi makuri ay kakiriai. Sinakanga ni kaunga ia. O ni kakura-kura ia aine. Na iaron tame. Paana tete ontei ni koria ipukin te keste kairiai. Ntiero ni poroi memani imetante atua. Sinakanga nongo panan kani puokaki na iaron tame. Sinakanga ni katoka te makuri ni yoawa na koia aika memera. Karo mesipu. Sinakarowa roi tapiran na kia tapeitera na koia haini mwengara. Sinakarabe penakua aroran topa paenaki tapeitera. Sinakakukurei ya rautu naruranako payonga ni kukurei te atua iai. Sinauwaya ni karikipei.
te pōtaki ni Praismem, te pōtaki ri tararua te muiroi, te karesa, te tautea ko pōtaki nako. O sinaria ini pita te ina raia ngoi marariki mane. Pamuan te kakawa ki te karinirine o te tararua na ko ia roara. Sina makuria na ko ni pitakin nanuaia me roa roi o meta. Pa eria iriki mea iwakinan te tangira o te nanuanga na ko ia roara. Te utu, ponna io te pai e amuan te kakevena ko na ko ira ni kapene. E nariki pa te tapu e mene roi puki ia ini o watei. Pon te muan tapu aina mekina kia i te meno me te kukurei au te mea kan na iaron nea kantani ngai ai Yesu. Nora Ioane te buina ki puna te buina. I roko pa ena pesindeke te meu i rouia au ena pesindeke i rouia. Ponna rapubusi na gon te atua. Pa ena ring meaura ni kapene. Ena ka meoa i kua kia i ka sandreken te painikirina ki me te karawawa taaki. O ni puoki au tūnako pa ena te metua te rau me te kukurei na iaron na nakantani nga te atua. Pasina i puokane pai e te meu e a karuonako. Rina noni Yesu a reanga patapani nin te meu na koira ni kapene. E takua na te aka te rape hau te wana ki puna isua. Mea kani Yehoa puni muandikin te atai pai. Hawa kanana no pepe. Ariripea te atatai. Me te reirei. Sakatokia maikai. Roa mina non te tairi ki e ngai MK sipa tātiang tātaua. Men te Kiribes Uniting Church RAK. I bukini ka pōroawan te mani o te eine na nakantani ngā te atua. Gender Equality Theology.